ika-22 Domingo ning karaniwan na panahon. Kaniting banal kapag masusyan, yabe tala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong ganaganang frontliners. Para king kapasalamatan ng baby Miguel Monterrey. Para king special intenciones dari Christian Joshua Angeles, Leila Abiog, Joed Dimitui at Karen Joy de Jesus, Teresita at Nandi Dian, Victor Gintu, Mary Manette Pineda, Maria Remedios Velasco, Familia dari Lenin at Evelyn Malang, Hazel D, Familia dari Derek at Flor Sanchez, Daryl Francis Sanchez. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari among Homer Policarpio, Jesus Simbol, Alvin Tungol, Paswing, Marilyn Mangalos, Jose Mercado, Joel Tungol, Nilo Udan, Ernesto Jack Anunciacion, Analino Campo, Rida Tiglao Pineda, Teresita Bondok, Dr. Belen Gonzalez, Gloria Arevalo, Ryan Regner Almario, Richard Cabalya, Merla Mangalus, at ding sablang kapatadang masakit. At para king alangangang kapaynawan daring kapatad tamong mayang unabye, Dinorma, Ramon Carion, Juanita Lagason, Manuel Tongyong, Mark Louis Tongyong, Florentino Yumul, David Aquino Jr., Imelda Talorin Maglaya, Monica Jane de Jesus Asilo, Baby Glornita Ganya, Oscar Reyes, Alberto Groven Eludo, Amando Layag Sr., Estela Layag, Rolando Galano, Ulysses Reyes, at ding sablang kaladwa king purgatorio at detangala ng mga kaganakapa Karela.
Patitingapon ni kay ngausan ko, malunos ka kanako, Ginoo, pablasang malam ka at mapamatawad karing sablang mamaus keka, mitmuking lugod. King laguning ibam, poning anak ang poning banalay Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili yake kayo. At kekaan timurin. Sisyanda lang ini rin kay katamong kasalanan, at aduan tamo king Ginoo ing kayang kapatawaran. Ginong Jesus, matatagmeng tintunan, ing dalan papunta Jerusalem, bandumalan kasakitan at mate karingalang-alang ke kami. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo. Kristo pignasan mong manatiling tapat kingib pang mitubod ke ka at ke kami. Akaluguran mo't buring iligtas, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo agkatan mo kaming manatiling tapat kaya bemo, king ke kaming misyon king biye. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alang angga. Amen. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, At king yato kapayapan karing taong mayap apilubluban, pupurianda ka, parangalanda ka, sasambanda ka, paligayanda ka, pasalamatan da ka, paulining maulamong ligaya. Ginong Diyos, sari ning banwa, Diyos ipang mayupaya, Ginong anak kabugtong Yesu Kristo, Ginong Diyos, Kordero ning Diyos, anak ning Ipa, ikang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Ikang milalako king kasalanan ning yato, tanggapan mo ing dalangin mi. Ikang makalukluk wananing Ipa, pakaluluan mo kami. Uling ikang bukod kasantusan-tusan, ikang bukod Ginoo, ikang bukod kakatas-katasan, Hesu Kristo, kagumning banalay Espiritu, king ligaya ng Diyos Ipa. Amen. Manalangin tamo. O Ginong Diyos ning upaya at sikanan, alang mayap asalang king kaburian mo, at pawang ating ulaga ing sablang manibatan karing gamat mo. Itanam mo karing pusumi ing kapagnasan mo niya tulake ka, at katman mo ring kaisipan mi king pamangilala king lugod mo, baning balang pamisip sumulong king kabiyasnan, aring balang pamagmalasakit mi, kumatmuya king kekang kapayapan, itinganaduhan mi, king kapamilata ng Kristong Ginoo. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Jeremias. May amuyot ko keka, O Ginoo, at kaburian ko naman ing pangayamuyot ko keka. Mas masikan ka kanako inya, may sawul ko si kanan keka. Metong kong ngening pikayyan da patingapon, at pitaru-taru ning balang metong. Balang ukdong magsalita ko, kailangan kong kulisak at nga kong kukulisak. Katampalasanan at kasiran ing karampatan. Uling ingamano ning Ginoo, alang pepasari kanako, nune kamuran, kalibakan, ning kekaba ning balang aldo. Mararas kong asabi, eko ne man isipan ning Ginoo, eko ne banggitan man ning kayang lagyo. Dapot, bala mo, atinwaring aping mikakaluko, busal ning puso ko. Antiwaring mikakaluko, karing busbus kong butol. Matitikal kong mamigil kaniti, eko ne agyong pigilan.
ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Dalit na pakibat. Impong pakibat kamo karing dalit. Mauyake ka ing kaladwa ko. O ginong ka kong Diyos. Ulitan tayo po. Mawiyake ka ing kaladwa ko, o ginong kakong Diyos. O Diyos, ikaing kakong Diyos. Tunera kang pagdulapan. Ing mabilog kong pangataw, mawiyake ka. Ing kaladwa ko, pag nasana ka. Mengari kong melangi at mengabtak agabon, mawke ka. Mauyake ka ing kaladwa ko. O ginong ka kong Diyos. Paintulot mo, ing akit da ka, king banal mong santuaryo. Pakit mo kako, kaligayan mo't kayo payan. Ing lugod mong alang kupas, mayap yang palak kening beko, inya pupuryan da ka. Mauyake ka ing kaladwa ko. O ginong ka kong Diyos. Pasalamatan da ka, kaya haba ning beko, at manalangin ko kaya ka. Ing kaladwa ko, kumabsiya, antimoning ating piyesta. Dalitanda ka karing mga sayang kanta ning kapurian. Mauyake ka ing kaladwa ko. O ginong ka kong Diyos. Uling parati mo kong sewpan, king lilong ding pakpak mo, karin masaya dalit ko. Kaya ka, ko bisang kawani, uling liligtas dako ring gamat mo. Mauyake ka ing kaladwa ko. O ginong ka kong Diyos. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo karing tao Roma. Kapatad ko, king uli ning maragol ng lunos ning Diyos kay katamo. Ipakisabi kong mayap kay kayo, sambanye king kapamirataning pamidawon nyo karing kay kayong katawan, anting mabye at banal, at tunay babye tulaking Diyos. Iti yaing tunay kapanyamban, asukat yung gidawon kayo. Kayo makyapos, king lakad ng yato. King yatong ini, nune ibayuyu, inke kayong panugali. King kapamilataning pamagbayuyu isip. Kanitayo atuklasan, king kaburyaning Diyos, at akilalayo, nung ingsaring mayap, ating katanggap-tanggap kayo, ating ganap. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Talakad tapo, ban parangalan ning mayap a balita. Hallelujah. 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 Itangan po, Katutuan o Ginoo, ing amano mo. Pabanalan mo kami, Pabanalan mo kami, katutuan. king katutuan. Hallelujah. 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 Inggin manadili yake kayo, At kekan timorin, pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Manibat na kanita, pakilala ng Yesus karing kayang alagad, king kailangan niyang munta Jerusalem, at dumalan da kalakasakitan king gamat daring makatwa ning balan. Ding pamuntok daring saserdote at ding eskriba, at ipapatere, dapat king katlungaldo, mi pasubyan niyang miye. Tiki ng Pedro king medo nga sulok, at nga nang tinutol kaya. Ginue na say paintulot ning Diyos yan.
Kapilan manesuk at malyari keka ing makanyan. Inarapan ng Jesus si Pedro at nga nakeya, mabating ka, Satanas. Metong kang bisang mo niya sa gabal kanako, ing pamisip mo eking Diyos, nun eking daw. Kay ba't nalita sinabi ng Jesus karing kayang ngalagad, nung ing ninuman bisayang tuki kanako, sukat ng isakwil ing kayang sarili, pusana ne ing kayang krus at tukiya kanako. Uling ing ninumang bisang sagip king biyena, mawalaya kaya. Dapat ing ninumang ibating ne ing biyena, alang-alang kanako, akit ne. Nano mo piningapala ning tao nung abandining mabilo gayato, dapat mawala naman ing biyena. Kapag mete ing tao, alayang arapat nanuman para abawi na ing biyena. Ing anak ning tao datang ya kambening kayo paya ng ibana, at ang tabayanan de ring kayang anghel. King panyatang na, ablasanane ing balang metong agpang, king kayang depat. Ing mayap ng balita ng katang kaligtasan. Kapurian keko o Kristo. Atin ko pong kilalang tao, kapilan pa mo, may pagkwentuhan kebo, ikay nga dua. Atin kong kilalang tao, kapilan pa mo, may pagkwentuhan kami, ikay nga dua. At miras, ing pamagistorya aming kwentuhan mi, tungkol king sakit na ningobra ng ene. King tutuna po niyan, agpang, king kwento na kanako. E po kano sapat ing sweldo ng ene, ban kanita tustusana, ing aldoldong pamangailangan ng kayang familia. Kadwa, ing metong pakanong sumbagal kaya, ya piningaw san tamong skeletal work first. Ngeni po, paulining epekto na ning pandemya. Skeletal, buri nang sabyan karing empleyado, buong Domingo magobrala po. Makayaldola. Nang kahit 2 days, 3 days, 5 o 6 ayaldo, kilubning paruminggo. At apansinan mo talaga kaya, akit mo talaga kaya na magkakasakit ya. Dapat talaya nga gawa. It seems that he really suffers, but still he is thankful. Agpangking kwento na kanako. Kasi po kano at least, mila ko king obrana. Kano mila ko king obrana. O itayong maragul pasalamat na. At ning ka positibo. Iting tao, ne po. At ako naman kay istorya na, akong kapagkwentuhan na, ikit ko pinaman po, apansinan ko pinaman po, king lupa na alayang reklamo. Alayang sing-sing. Netong impami pasalamat na nano, at least, kumila ko obra nga na. King mi pa sa Ebanghelyo ngayon Domingo, migpahiwatig ya pabalo ng Jesus, karingalagad na, ing dikil kasakitan at kamatayan, kailangan ng harapan ka rin king Jerusalem. Pabalo na, migpahiwatig ya ing Ginong Jesus, karing kayang disipulo, tungkol king kasakitan at kamatayan na kailangan ng harapan ka rin, Jerusalem. So atin niyang plano, ne po? Atin niyang plano, ing Gino, numano ya? Balaus na ning Jerusalem. Lungubyapin king Jerusalem. Muntaya Jerusalem. Gino ko nga pong Gino. Jerusalem kano? Papansinan niyo po. Jerusalem. Ing lugal amagulo. Jerusalem. Ing syudad daring mangulo. Nawan niyo, masalese no Bili Galilea. Ale? Masalese no Bili Galilea. Ot no malula parugo, kaniting sakit buntok ka Jerusalem, maluluban da. Ot luluban da barugo, ing masakit, ing magulo. Jerusalem, at sula ka rin ding kontrabida at mamamagbyasa-byasa. Jerusalem, karin maintriga.
Magisan ka oras, ing kayapan mo milabas. Inya, aintindihan ko po Aintindihan kay Simon Pedro, king kaurasan na ito, inyapin ayasang ayon. Tututol yaking Gino, na balawos na ning Jerusalem, bisa. May ngariya mo pong politika yan. Di nga liwa, tututol la, elasang ayon king politika, lalong-lalo na po tanging meto nga tao, iti luluba na. Otro gululup ka, king politika, ang yangi ka politiko, makasawop ka, maguluing politika, masakit, ing biye politiko. Dakal ka kalaban rugo, nga dan tututol, di nga liwang tao. Inyatutupin po O ba't pinaman luban mo pa ing masakit ay Jerusalem nung masalese na kapayapa, nakaligtas na kaking sarili mong balen. Makanya ni Jesus. Inya sasabihan na ni Simon Pedro, sa sang ayunan tututulan O kailangan tapang lungob king magulong Jerusalem, nung masalese, tanakabilyan, ligtas tanakabilyan, kaya king sarili tang balen. Nga na mawaring Simon Pedro. Tutupi naman po, o tayo pansinan, nung malugod ka king bakamalan mo, may paboren, may pasubo king masakit at magulo. Makanyan ko po karingaliwang mita talagang opisyalis o servant leaders, king kay katamong parokya, ngayon kayaldawan. Dingaliwa karete, umapilan karete, tututol la, ring mismong asawa ra, labisa. Edo buring sumuyo king pisamban. Among gusto na po ngalayang katungkulan, sisimba niya mo po, mag-serve niya mo po. Naning sabihan ko, yung pepaisip na ning banalay espiritu Neng kahit ding mismong pamilya, ilang maging sumbagal kay kata, ban kanita makasuyo kata, ban kanita yung panahon ta ibiyetaya kaya, ban kanita yung oras taming sarili tamo, ing kasuywan tamo, ibiyetaya kaya, pagkalug taya kaya, Gino, nasay pa yung tulot ning Diyos yan. Nganapin naman pong Simon Pedro, king kayang maestro, ing kutang, ot makanitaya reaksyon, Simon Pedro, king Ginong Hesus Kristo. Ot makanitaya reaksyon. Baloy po yung tutong sanggan, king kaurasan na ito. Simon Pedro kasi, naagyong tanggapan ng katutuan, na iting mayupayang tao, na iting maya banala tao, iting masika na tao, magkasakit ya. Mateya. Makanyan na po. Dating servant leaders tamo king parokya kanyan. Makasadya lang magkasakit. Makasadya lang mate para king kasuyuanda, para king parokya. Kailangan dang isakwiling sarili da, ban kayo ta, ay biya ding oras da. Simon Pedro, tututol yaking Gino. May kadang gyangita mo, makanyan tamo mo naman po tamo buring masakit. Tamo buring mabayat. Tamo buring manasakit. Kalupa ng Simon Pedro, nung ingkasakitan, agyuta mong gulutan, agyuta mong iwasan, agyuta mong salikutan, itike katamong gawan. Perhaps this is our human nature. We don't want to suffer. Why? For the simple reason that it's difficult. Nino mo kay kataming bisang mibayaknan. Nino mo po kay katamo, ing bisa king biye masakit. Nino mo po kay kataming bisa king biye magulo. Nino mo po kay katamo, ing bisang magkasakit, misakitan. Ala kay kataming. Dapat paganaka mo po, ing kasakitan, dake nening biyayan. Ing kasakitan, dake nening biyayan. Angyang nanupanggawan tamong pangilagan tayo iti, gulutan tayo iti, salikutan tayo iti, paganaka, iti at tsuya sigurado ewari. Even the Lord Himself, Jesus Himself, He was not exempted from suffering. He had to go through it, for it was part of His mission, His destiny. Kingisip ko po, nung mabiying Diyos king puso tamo, nung mabiying Diyos king pilubluban tamo, nung ing Diyos at yuke ka tamo, nanong mang kasakitan na dalanan tamo, agyo tamo. Nanong mang kasakitan, ay harapan tamo, pagtagumpayan tamo, sambutan tamo. Ibalik kya mo po king Ginong Hesus. Iting kasakitan na kanako nga manwan, nandin ni Pedro, ing Ginong Hesus na mo mismo. Laban niya ba Jesus king masakit?
Kontraya ba yung Ginoong Jesus king kasakitan? Tatakot ya ba yung Ginoo king masakit? Aliya. Inyapin iya mismo king kamatutuanan po, pabalo ng agad-agad, karing alagad na, king kailangan niyang munta Jerusalem at dumalan niyang dakala kasakitan, karing makatuanan ning balen, karing pamuntok daring saserdote, karing eskriba, at ipapatere, makasadyaya, balo na. Inkutam. Ot kaya niya mo miniwas, ing Ginoo king masakit, agyo na naman. O deya tinakot kaya, king kasakitan, iti pwede ng pangilagan. Why is Jesus not afraid of suffering? Why? Why is Jesus not afraid of suffering? Bakit? Uling panwala na, ingib pana at suya. Jesus knows that the Lord, that God is with him. Tinggap ng mayumo king biyena ning Ginoong Jesus, ing kasakita na bakit uling iti yung makaparikil king biyena. Balo na, nadala na iti uling iti yung misyon na ban kanita yung kaligtasan may pagkalubya. Jesus, He let go of Himself and entrusted it to Almighty God. Balo ng Jesus, nanong alang kasakitan, alang kaligtasan, nanong alang kasakitan, alang kanawan. Sana po, itamungan po, makanyan tamo mo naman po. King kasumangit na po sana, ne po? King kasumangit na po sana rin kasakitan na kay katamong dadalanan ngayon kasalukuyan. Lalong-lalo na po, king epekto na, king takot, at kaligaliga na babyan na ning pandemya, sana pag nakakikatamo na ing Diyos at Tsuya. Ing virus, itastangan kang Jesus. Ing virus, idahon tangan kang Jesus. Nung ita mo iti, etaya agyo, nung iti, etaya agyo, iting virus, nung ita mo, etaya agyo iti, king Diyos iti magsilbi, malyari. Paganaka, life is not always how we like it to be. King biye naman po pa ne manawayang bili, ne po? King biye naman po pa ne masanting, o tsuka king matas sa kabilyan bili. Ali naman, datang at datang kay katamo, yung pamikatagon, na talagang ita mo po ay iwasan ng masakit. Ita mo po ay iwasan ng kasakitan. Nakupin kay kayo, dake ne ning biye ing beyatan. Dake ne po ning biye ing kasakitan. At yan. So, let us all simply trust our all-knowing and all-loving Almighty God. Tandaanan ta po, manalig ka mo. Magtiwala ka mo. Ulingin kasakitan, akay kang dadalanan, permanente yan. Ing kasakitan, akay katamong dadalanan, pansamantala mo yan. Ulingin Diyos, asakdal degulan at kayo pa yan. At tsu, ban antabayana nakat, saupan. Manatili tapong makalukluk at gampanan tamong ngeni ing rito ning pamitalaga karing bayong opisyales ning Paris Pastoral Council at heads daring mandated and religious organizations kiyatiking kaya katamong parokya. Ausan kaya po ngeni ing outgoing PPC President ni Brother Ronald Alderite ban ausana lang tunggal-tunggal ding mitatalagang opisyales. Lumapit la po kayo ning harapan ngeni, di makatoking bayong opisyalis, ning Parish Pastoral Council, at heads da po ring mandated and religious organizations, keni po king kekatamong parokya. PPC President, Brother Rael Thomas G. Pamintuan. PPC Secretary, Sister Maylene S. Soberano. PPC Treasurers, Sister Marilu V. Pasyon and Sister Catalina J. Toledano. PPC Auditor,
Sister Princess Leia B. Taroy. Ministry on Liturgy Head, Brother Frederick Arthur L. Tongyo. Ministry on Formation Heads, Sister Emily E. Laksina and Sister Arsenia S. Mercado. Ministry on Service Head, Brother Onofre Jojo M. Villanueva Jr. Music Ministry Head, Sister Carmela Ann L. Castro. Parish Youth Ministry Head, Brother Raymark S. Gonzalez. Executive Committee Head, Brother Joselito D. Lingat. EMDC Coordinator, Brother Rainier N. Maliwat. ANF Coordinator, Brother Jaime O. Castro. Lector Commentator Guild President, Sister Maylene S. Soberano. Companions of St. Jude President, Sister Carolina L. Pangan. Catholic Women's League President, Sister Josefina G. Leda. Apostolado ning Panalangin President, Sister Irene C. Autencio. Catechist President, Sister Arsenia S. Mercado. Biblia Rasal Coordinator, Sister June S. Pamintuan. Honorarious President, Sister Maria Lolita M. Balingit. Altar Servers, Knights of the Blessed Sacrament, Knight Commander, Brother Franz Rafael M. Franco. Amos Media Group President, Brother Herlan Kester R. Benitez. Christian Family Movement, Couple Coordinators, Brother Amorti Espiritu and Sister Violeta M. Espiritu. Friends of St. Jude Representatives, Brother Romeo S. Bernardo Jr. and Sister Rowena G. Bernardo. Pagkamalad kong kapatid kang Kristo, ding kapatid tamong at king harapan tangene, ilaring may pagkatiwalan ban pangasiwan det lingapan, ing konseho pastoral, ating kabibilangan ng organisasyon ketiking kay katamong parokya. At di kayo naman pong may pili kaniting kasuywan, kailangan kayong maging alimbawa, ning pamibiyebye Kristyano king kasalpantayanan at asal. Kailangan kayong sumulong king kabanalan, kapamilatanan iting sakramento ning pamisasan metong at pamikakalugod. Tandaanan niyo po, ang yang dakal tamo metong tamo mong katawan, metong abalayana ni nga pong Ginoo. Inyai kayong mita talaga ngene, makasadya ko po bang ganap, mit mong katapatan at kababan kaniting kasuyuan, ning pamanimuna king biyenang pastoral, ning kay katamong parokya, at king organisasyon na kabibilangan nyo, at king kapamilatanan ite, makapakirake kayo king pamitatag, king Santa Iglesia. Ngini po, ding mitatalagang opisyales, ipasyagda ing pangakura.
Itastala po rin wanang tanggamat at sabi-sabi tayo pong tunggen ing rito ning pangako. Kingarapan ning Diyos at ning balaya na ketike katamong parokya, ing St. Jude Tadeus Paris, ako'y Brother Rael Thomas Pamintuan, antimong bayong mitatalagang opisyalis, mga kukong gampanan kung mitmong kalausan at kababanalog, ing misyon ay natang na ni Diyos, karing pagoko. Ban sumuyo king parokya at iyanad keng yamasama siti kindala ng kabanalan at kayapan. Pagkapilitan kumibye-bye malinis at matulid, ban maging larawan at templeho ng kayapan asasalaming king Ginoo. Kayan tabi ng kakatamong kura paroko, mga kuko namang makisanmetong karing tagimpan at kararaptana ng kakatamong parokya, ban miraslangan king banal ng kaganapan. Sa upanak sana nin Diyos, aminaos ka na po. Italaga no ngini ning kakatamong kura paroko deting may piling bayong opisyales ning Paris Pastoral Council at mandated and religious organizations ketiking kakatamong parokya. Antimo pong pakibat karing pamangailangan ng pastoral ning kakatamong komunidad keniking parokya ng San Judas Tadeo, tatalagada kayo ngeni antimong bayong servant leaders ngening ika-30 ning bula ning Agosto, 2020, ang ganaking bula ning Mayo, 2022, nung ala namang aliwang makapasubaling sangkan. Talakad tapo ngeni, kabang ding kimay tatalagang opisyales si Claude Noman, ketiking kakatamong parokya. Kapatad, mausta mong mitmong kapanaligan kingib pa, aduan tamo ing ipabal na ing kayang bendisyon kareting kay katamong kapatad, ame piling manimuna, keti king kay katamong parokya at karing organisasyon, akabibilangan da. Manalangin tamo. Oy paming at subanwa, pinili mo keng maging pakamalan mong balayan, at tinipon mo kaming bibyebye kilub na niting kekeng parokya. Ikatula mo sana, ing sablaming pamagmasabal, pamaglugod at pamanyuyo king kekeng pamanyamba, kararaptan at atamano. Ipabal mo ing kekang bendisyon, kareting anak mo, at ipaintulot mong ikatula at pagsantungan mo la. Antabayanan mo sana yung karelang pangimot, king sala ng kekang banalay espiritu, at saupan mong magobra at sumuyo para king kekang ikarangal, at ikaligaya para king ikasaplala ng kabilugan mong balayan. Iba, kayabe na ning kekeng patulunan ketiking parokya, ing talasaw ming San Judas Tadeo, at ing pakamalan ming indong Virhen ning Santo Rosario, ay induning anak mong Yesus, pupuriyan miya ing lagyo mo, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Antimo pong tanda ng kakatamong pamananggap kareting servant leaders ng Paris Pastoral Council at mandated and religious organizations kaya tiking kakatamong parokya, pasalubungan tala pong masikan na palakpakan. Ngini po, ipasyag tayong kakatamong kasalpantayanan. Sasalpandaya ko, King Diyos, ikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ning banal espiritu, mibait ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk, wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka rin mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko, king banal espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo,
king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king gialanangga. Amen. Aduan tamong ene king Ginong Yesus, ing baywana, ing kay katamong pamisip, ing pagkaluba na katamong tetagan misakwil karing kay katamong sarili, at alang takot mamusan king krus po ang kailangan. Karing balang kay doanan, ngayongan pong manigapo, Ginoo ka ingbiye at pamanyubling niya. Ulitan niya po. Ginoo ikaingbiye at pamanyubling niya. Potang ating taong pipilit dang patupad ing kaburianda karing aliwa. Itirumong gumalang karing kaluparang tao o Ginoo. At tanggap king aliwang malayal at makabukod. Inyang aming manalangin. Ginoo ikaingbiye ating pamanyubling niya. Potang ating taong bisang munye king karelang sarili. Paganaka mo karela o Ginoo. Ing tinggap da ing sabla ibat ka. Inyang aming manalangin. Ginoo ikaingbiye ating pamanyubling niya. Potang ating taong magnasang daguling panakitanda. Ituro mo la o Ginoo. Ing dagdaganda ing sasahop da. Inyang aming manalangin. Ginoo ikaingbiye ating pamanyubling niya. Potang ating taong mimisip hinging sabla malyaring saliwan. Ituro mo la o Ginoo. Hinging biye malyaring masali. Inyang aming manalangin. Ginoo ikaingbiye ating pamanyubling niya. Potang ating taong mamatol karingaliwa agpangking pibanjanda. Ituro mo karela o Ginoo. Atulan mo la agpangking karelang pamibiyebye, inyang aming manalangin. Ginoo ikaingbiye ating pamanyubling niya. Potang ating taong mamawad kaya kang gawan mo ing kaburianda. Ituro mo karela o Ginoo. Ing pagdulapan pa, ing kaburian ing igpa, inyang aming manalangin. Ginoo ikaingbiye ating pamanyubling niya. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin deting makatuking kayadwanan para king kaligtasan aning balang metong kay katamo laban king pandemyang COVID-19 at para king malagwang kapaldanan daring kapatadamong miapektuan kaniting coronavirus at para mo naman po king kapayapan daring kalatwa daring kapatadamong mituran paulin naniting pandemya at para king kaligtasan daring kay katamong ganaganang frontliners ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo ikaingbiye at pamanyubling niya. At para mo naman po king kapasalamatan ng baby Miguel Monterrey at para king espesyal na intensyones dari Christian Joshua Angeles, Leila Abiog, Joel Demitui at Karen Joy de Jesus, Teresita at Nandi Din, Victor Gindu, Mary Manette Pineda, Maria Remedios Velasco, Familia dari Lenin at Evelyn Malang, Hazel D., Familia dari Derek at Flores Sanchez, Daryl Francis Sanchez. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan daring kay katamong kapatad, di among Homer Policarpio, Jesus Simbol, Alvin Tungol, Paz Swing, Marilyn Mangalos, Jose Mercado, Joel Tungol, Nilo Udan, Ernesto Jack Anunciacion, Annalino Campo, Rida Tiglao Pineda, Teresita Bondok, Doktora Belen Gonzales, Gloria Arevalo, Ryan Regner Almario, Richard Cabalya, Merla Mangalus, at ding sablang kapatad tamong masakit. At para mo naman kingalananggang kapainawan daring kapatad tamong mayangubye, Dinorma, Ramon Carreon, Juanita Lagason, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Florentino Yumul, David Aquino Jr., Imelda Taliorin Maglaya, Monica Jane de Jesus Asilo, Baby Glornita Ganya, Oscar Reyes, Alberto Graven Eludo, Amando Layag Sr., Estela Layag, Ulysses Reyes, Rolando Galiano, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detangala ng makaganaka pagkarela, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo ikaingbiye at pamanyubling niya. Ngayon ipuadwan tamo'y sarili tang kapagnasan.
Ginoong Jesus, binating mo ing biye mo ban iligtas mo kami. Manano na sanang baywan mo ing dala ning kekeng pamisip, banding pamalak mi tukyan ding dala ning Diyos, at eke maging sumbagal king kekang tangka. Itingan po aduan may king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kaya kadamong daon, matanggap ya araban ni Diyos sipang mayupayang toto. Tanggapan niya sa aning Ginoo, iting daon ka ring gamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, manano na sanang iting banaladaon, iyatad na kaya kami ing kaya kang kasaplalan, at gampanan ka ring puso mi ing pangako ng kaligtasan. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo, At kaya ka ang timorin, iyat na ring pusuyo, makayat na no king Ginoo, pasalamadan daya ing Ginoo a Diyos samo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang barati, at numan karino iba Diyos kingalangang kadlubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong Ginume. Pauli ng lugod naging palpikasalang tao, bebanay kayang sarili ban mibayit king meto nga birhen. King pamayla sa naging krus kinabos na kami king alang kapupusa na kamatayan, at king pamanyobli ng mebye, pigkaluba na kaming biye alananga. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit menggekang ligaya. Layon makiabe kami king alang tuknang dang bamamye kapurian keka, at ngamingang kakanta. Katasan, waning daratan, ing lagyo, ning Ginoo, waning daratan, ing lagyo, ning Ginoo, Hosana, Hosana, king katas-katasan, waning darapang king lagyo, ning Ginoo, waning darapang king lagyo, ning Ginoo. Tunay kapin banalo, ipay kay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume,
ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karingging disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay banding apunan, kinuhaning kalis. Pasibayang may pasalamat kay ka. At binyaning kalis karing kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at minom ko kanide. Iti ang kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang daw. Banketa may patawaran na rin kasalanan, daptan niya iti bilang kabigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbantayanan. I Cristo mebeya, I Cristo mabeya ada Inyang ini gaganakan mi o iba yung kamatayan at mamanyubli ng mebye ng anak mo, daraon miya keka iting tinape ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamwa mo, kingi kami gansa ng may sulo-sulo, king katawan at dayang Kristo tibuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, e Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang bari. Ganakan miya naman ing anak mong inorma, ay naus mong meko na kitiking yato. Mantining king binyag, medeya kambe ng Kristo, miragayanan niya naman sa naging kayang pangasupling mebye. Ganakan mula naman, ding kapadad ming bebay nawan at maninayang supling biye, ading sablang meyango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pagkaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya be ng Maria, ing Birhen indo ning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya be ring apostol at ding sablang santo, Isan Judas Tadeo agay kaming patulunan at inupad king malmong kaburian king kay kabaning panahon. Puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Yeso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kang benat kaya ipang mayupayang tutuka gumning banala Espiritu. Pupurian dakat parangalan, manggaman king halanangga. Amen. Amen. Ginipuan ti mo nganak ng inampun, ninggay katamong malugod agino, maus tamong ini kaya karingamanong tiro na kaya katamo. Ipamihat chuban wa misang banhing lagyo mo
Dadangke kami, ing kayaryanmu, ipamintuaning luubmu. Ketiking yatu, aking banwa, ipamintuaning luubmu. Ing kakangan ni Aldo, ibiemu ke kami, Aldo ngeni, ati patawad mo ke kami, ding salami ke eka. Anting pamamatawad mi, aring mikasala ke kami, emu ke hipay, saul king tukso, nunay kabuski maro. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, man king kasaupaning kay kang pakalulo, parati king may ikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapang hapos. Huling kaya kayong kayarian ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O Ginuming Yesu Kristo, sinabi mo, karingge kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan, din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpandayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me, ang ponbilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manadili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka ang timurin. Ipakita po ngening, may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po, kay kayong sabla. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kaming kapayapan. Ning ginudabang Yesu Kristo, ing anak ning Diyos, amapiye, ing kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayaws king dulang ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkasmay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
At
Palakadhangan po. Manalangin tamo. Ginu, babayo mo kami, king kang altar, kapamilataning tinabening biya. Manano na sanang iding pamangan, pasik na nga na kami, king lugod at saupa na kaming sumuyo keka, king balang metong at metong. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Lukluko po sa guli. Bayo po ing panalangin ng Oratio Imperata at pamupo sa bendisyon. Burikya mo pong ing katamong parokya, parangalantala mo po't pasalamatan dating sinuyo keniking parokyan ting servant leaders. Ne po, mumuna po ing katamong outgoing PPC President, Brother Ronald Alderite, ing pong ding katamong Executive Committee Head, Tito Boy and Tita Lerma Ocampo, ang po'y Tita Emma. Ne po, basan kaya mo po ing lamanan niting Certificate of Appreciation. St. Jude Tadeus Parish, St. Jude Village, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, presents this Certificate of Appreciation to Brother Ronald Fidel B. Alderite, PPC President from 2016 to 2020, in grateful recognition and genuine appreciation of his tremendous efforts and contributions as the President of the St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council from 2016 to 2020. The parish vision and mission were continuously pursued under his leadership and with the grace and guidance of the Lord. In his 4-year of dedicated services, he exemplified unwavering commitment to serve the Lord and the parish through his faithful exercise of the gift of servanthood. Given this 30th day of August in the year of our Lord, 2020, at the St. Jude Tadeus Parish, St. Jude Village, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga. Signed, yours truly, Reverend Father Norman S. Arce, Parish Priest. Palakpakan tayo po, Brother Ronald. Bawaling gagalaman, Juan. Palakpakan tayo po, Brother. Dempong kayabe na kanya ni Sister Emma, Tito Boy Ocampo at si Tita Lerma Ocampo, pasalamatan. Tala mo naman po, palakpakan tala po. Si Claude Kaman po. Ing Oratio Imperata. Manalangin damo. O Diyos, sa ipami, lalapit kami kaya kaniting masipit na pamangailangan me. Aduan mi kaya ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na't may kamate na karing dakaladaw. Ipanalangin mi ngantabayan mo laring taong may tutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo la, ring sablang doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalonan, man makasuyo la karing masakit kang beneng belwan at masabal. Ipanalangin nila retang miyawan na kumayap na lasana pong malalagwa. Ingatan mo lao ginuretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan detang meyangunabye. Pagkalam mo ke kami, ingrasya mo kaniting masakit a panawon. Ban magobra kami para king ikakayap na ring sabla, at ban makasahop kami, karetang atsu king pamangailangan. Ipani ka pumikeka, ing patuk nangan mo na sana'y pangakalat na niting virus, at ing pangakapos mi karing takot me. Pagkala mo iti king kapamilatan ng ginuming Heso Kristo ng anak mo, ang mabibye, ang ponmagari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos.
Emo sana pisawili nga klismike kaking kakulangan me. No nebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Inginu manatili yake kayo, At kaya ka timore. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa mayarine, umen ako ngani king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos. To all officers and leaders and heads, congratulations po. Ating pundita ka